Падырье районинчи Турханта Алексей Кокель ячелі халықсем хушинчи вун пилікмеш планер ужелче. Хальгенче унта Мускавран, Питертень, Саранскран, Беларусьрень вун двада үнерче худшанать. Кочалхи пленера ергелюшесем Илья Репин журалны гунушмайышынна. Вал Алексей Кокелин врендигени болна. Владимир Васильев пучарныбе и гибинде щитчемір шулда, чвашсен піреміш профессиялы художниген тван ялінже терлі халық үнержесем чималдан пірле пучтарынза әшлені ғышын, иге сырастен шубине шулзе мирцен тебір худшихындарса, Турхандан дүрех Репин яделі пленера тұқсагайна. Ундан бақына сене дарават падыр елшері, портретпа пейзаж маштырысене вун билікміш худ, шивы хурунда Алексей Кокелин тван гиле, пуянланзах пыраган музея, картина галереи, туристсемшен илердюлле вырым булзадыма әлгерне дейінде. Пленер иртересі пиде тыгаклы эш. Менжін дезені онда пиде нумай тумалызым, кене гене кылармалла, унержезене кирле условиям тузапамалла, Падриль район администрацияның пуштаги Рудольф Васильевич пире Селиван Шамбек калары. Ибір кыжал иртеремезен каю шытма бұлдырат. Пулмазан да мала бұлдырат. Шамбада район пәдембе пленера иртересіне хыйны шіне илжі. Саранскран келіне үнерші Мордва республикен тавадевешлі художниге Евгений Балакшин кунда и кемешхуд. Турхан твадачул череваринде, кунда хюлныбек туйза бурындым детвал. Она район бушлахе пулдаролықшыны зембе пиде кысыкланны, шуллахи эшевах денде ершу дупса кашнинде пленера келме майдупны телендеріне. Турхан шиннызем ытлада ошакымылы. Келдесі деле мінбетулық шавынба пиресыйлашы детвал. Бізден бірінбада келзе перін чучандалық па, пирин халық па, пирин культуру палашагаш. Палашага небегін амар, хайзембат нетитсе, хайзембанде калаза барза, вот чавашсем, падерелзем, турганзем, мілле бурнине калаза бараченде. Чымныбетте пирин сауынмал иде бур, кыдартмал иде бур, ну сягымбек шайлы Россия жайынде келіне художниксем тилайгенне, чымныбетте пире сауындар атывал. Кокель яделі пленера күжал район ергеленерімбе тахыруымбелік шул шетнене, тада республикари мухтавлы ендешсен шулдалық не халаланы. Малданақ каласыдадылны. Хальхинде үнершесем портрет жанрбеян жакешлеш. Менжіндезен эбир хамыр картиназам жинже, тургандыр жинже, падриелдір жинже, сумлы жинзене, візем хойзен эже хелебе, падриел районе, Чуваш республикине, Шуле шекленине, візенде картиназам жинже кадарца хварашын. Вара шавы сумлы жинзен галерейне ергелешін. Пидерде Репин яделі Үнер Академиян студентесіне ку уйырмақ савындарад. Диплом ішне візем тыван халығын елы ергебешіғындарашын. Варнар поселогінде журалса юсіне Алины Ханяк самахран агадуй уявен мешехесене сынласа хүделенешін екен. Эбі Кокель планерінже піремеш худ, манын пиде ялжинзене үгерес келейт, Турхан ялне үгерес келейт ада. Пленера шолзерен падрелде ажабыжа үнер школінде вренеген зем худшынны аван. Аслы дүсі сембе юнашардырса ішлені, тінжене кашни хайгучыбе гурса сынлама хынықны, шамры художник семшін каламашық узылы. Ку үгердікшінде шула пойдем тесісіне үгерзе кадардашын. Ман пызыкланзан әмет бұр, художник пулма. Эбіде Кокель бегех үнерші булашын. Үстерепер Пуласко кілзіне, шамры художниксене, езір бағын хабарда курдыр бөлінде, бізден көзізем міле шуннызем, Алексей Афанасьевич Пери калаза барза, ол міле девір пұрныш орлы, сәме пызык художник пулнине еліне гүсін, небетті пирин шамры херзен, шамры качызем, көзізем тада вайлы жуна бұса загарыз, вот шанзақ тарап, сәме паллы художниксен бірі матан туға шектезе. Елана генедырық пленера худшынагансем, хойсен біререшіне Турханды Кокель яделі галерея на парнелесе хвараще. Кергунне Шубашкарды халықсен туслыхын жүрденде пәдімле дөрлі күраву шелі. Чеваш еңгіларым Вали Марина Корягина, Олег Цыпленков.